Silence was good. Pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Evo vata me volja da malo popričam sama sa sobom, s vama i s kamerom. Joj ljudi moji, šta su ljudi postali nenormalni, znači od ove korone. Meni mali ima simptome nekakve kao upala slip od criva, znači bolilo ga je točno na mjestu za posumnja da je slip od crivo. To su uglavnom užasni bolovi bili satima i na kraju nas je poslalo vaditi krv, mokraću, morala sam umiriti fibru ispod pazuha i nebitno. Sve je bilo u redu, znači krvna slika ludilo, sve ludilo i taman kad je išla privatno vaditi krv i kad se vratila kući, ti bolovi su znači prestali. I aj super da su prestali, znači nije bilo slipo crivo. I sad uglavnom što sam htjela ispričat, stoji, u biti dok sam pričala sa ovom doktoricom, nije bila njegova nego iz suprotne smjene. I sad nešto pričamo tako o tim simptomima i ja u jednom momentu, sad kao sam pila kavu, pušila i to, u jednom momentu napravim kao, nebitno uglavnom, znači nikakav kašalj, nešto sad nemam pojma, nego ono, i ona meni, znači, kako je ona promijenila svoj ton, ovako je to izgledalo, je li to on zakašljao? Je li to on zakašljao? Ja u prvi moment nisam niti shvatila, znači, o čemu ona priča, na što ona misli. Ja govorim, ne, nije zakašlja. Kako mislite nije zakašlja? Kako mislite nije zakašlja? Znači, on je zakašlja, čula sam ga. Sve gledaj, ova žena normalna, s njom sve u redu i to je, govorim, nije dite zakašljalo, Bože dragi. I sad ja u tom momentu u biti skontam da sam ja napravila to, I ja se odla smijat, govorim, ma nije mali kašlja, nego ja sam kako pijem kavu napravila, Ne, čula sam ja. Govorim, šta je s vama, je li s vama sve u redu, znači, mali niti je kašlja, niti je išta, čuli ste mene, govorim, ćemo nastaviti dalje pričati. Znači, ne mogu vjerovati kako su ljudi postali debilni, da je to strašno. Znači, od samog tog što sam ja napravila, njoj je to bila, ne znam šta, opća opasnost, ne razumijem, Bože sačuvaj, znači, presmiješno. Ali moram reći još jednu stvar, znači, kako su nama dali preporuku da ne ide i dan iza, to jest rekli su mi da ga ne vodim u školu, jako mali, znači nema apsolutno nikakvih simptoma, ničega, osim što ga je bolija to drob oko pupka, nebitno, niti fibra, krvna slika savršena, znači sve savršeno. I gore ona meni sad kad sam zvala za taj nalaz, govori, znate šta, gospođo, pa on nema ništa da bi on ostao kući, da njemu išta, ali znate, može to biti nekakva prikrivena viroza, pa znate, može biti, znate, ovo veliko zlo koje nas je zadesilo, to je isto viroza, pa znate, to zlo je među nama, pa znate, sve gledam, šta je njoj, ok, u redu, šta hoćeš reći? Gore na mene kao, ostavite ga i sutra kući, i kao javljajte mi svaki dan simptome i to. Mislim, mali nema nikakve simptome korone, nije zakašlja, nije izgubio okus i miris, nema nikakvih respiratornih problema, nema fibru. Krv savršena, znači, sve savršeno. Ajde, ok, boli me briga, ostavit ću ga doma, nije mi problem. I sad meni kaže učiteljica da za taj jedan dan, kao, iako mogu opravdati kao roditelj, da možda bolje da uzmem, kad već mogu, tu ispričnicu. Ja zovem njegovu doktoricu za ispričnicu, javlja mi se sestra. I govorim, pa zar vi to kao roditelj ne možete opravdati jedan dan? Ja govorim, ok, ne mogu opravdati kao roditelj, ali svi znamo kao koliko su boleživi i sve to, draže mi je da ja to imam na papiru, sve što ste mi rekli kući znači da mi dite stoji, a znam da će se u budućnosti sigurno ponavljati. A ona meni govori, znate šta, recite i vi tima u školu da nam se malo skinu, da nas ostave, kao ne moramo mi potezati toliko, ne moramo, počela ona meni svoja, gore, slušajte me, ni ćete vi mene šutat njima, ni će mene škola šutat vama, znači. Jel možete dati ispričnicu? Dajte, ako ne možete, nemojte, da, živjeli. I ništa, ona onako drsko, kao ona će to napraviti pa da dođe ujutro. Mislim, ja znam da je svima teško s ovom koronom, da je ovo, da je ono, ko ti življavaš samo dok pričaš? Ma ne znam, i to sa tim polukašljem, ono što sam ja napravila, doslovno me iznapadala da mi dite kašlje ili nemam pojma, mislim, ljudi nisu normalni, znači, nisu normalni. I uglavnom, koji pratija moja prijašnja videa zna da sam spominjala da su moji onako dosta boležljivi, stvarno sve pokupe živo.
ali recimo dok su bili u vrtiću, ja nikad, ali apsolutno nikad nisam svoju dicu poslala u vrtić šmrcavu, balavu ili ne znam šta. Mislim da je to, ne znam, osnovna stvar kulture neke ili nešto, zašto da moja dica zaraze drugu dicu ako su bolesni, ne vidim smisla. A mi recimo dok sam ih vodila u vrtić, znači, pa znalo je biti po 10 dice, znači kojima je bala do kolina i to meni nikad nije bilo jasno. Onda neko kaže, pa znate, ima roditelja koji nemaju dis dicona, rade ovo ono. Mislim, mene ne zanima šta ti radiš i šta ti nemaš sa svojom dicom. Znači ja dovedem svoje dite da bi skupilo tvojih 10 virusa, 10 bakterija i ne znam šta, tako da dosta me to živcira, znači dosta. Nisu mi ti ljudi jasni, nije ni meni najzgodnije, znači da su mi dica, ne znam, 10 dana doma ili ne znam šta, ja znam da svi mi volimo svoj mir, ali ja svoju dicu nikad, ali apsolutno nikad u životu nisam balavu, slinavu i ne znam kakvu poslala u vrtić ili da bi mogla raditi, ili da bi mogla piti kavu, ili da bi mogla ne znam šta, to mi nije normalno prema drugim ljudima, prema drugoj dici i tako dalje i tako bliže, tako da uglavnom grozim se takvih stvari. A pogotovo sad, što se tiče korone i svega, stvarno sam odgovorna. Mislim, odgovorna sam općenito u životu, znači što se tiče tih stvari, nikad neću nekog drugog ugroziti zbog svog komoda ili ovoga ili onoga, tako da, ali bez obzira na sve to, i dalje su mi presmiješni sa tim nekim svojim skakanjem, kad čuju nekoga da napravim ili nemam pojma, mislim, ja prva ne želim uvatiti koronu i ne znam šta, niti ko želi od nas, ali sad toliki neki teror i toliko neko ludilo, jesi li napravio sad da, ko da sam, ne znam, katastrofa. Mislim da će ljudi poslije ovoga postati još žešći, još luđi, još nenormalniji i mislim da se već sad to vidi na svakom koraku. Kaže muž neki dan kad je bio u dućanu, da znači dok je kupova da je čuo jedno 5 ljudi koji su se posvađali u vezi maski, u vezi ovoga, u vezi onoga, tako da ništa ovo više nije normalno, a pogotovo ne bi to zvala novo normalno jer nije normalno. Uglavnom sve ovo skupa je postalo jako dosadno i zamorno i mogu misliti kako će biti, kako vrijeme bude odmicalo. Mislim da sam bila spominjala da ću snimiti video o tome. Moja djeca su bila dobila i potvrdu da su rizični, da ne trebaju ići u školu, pa su poslije to promijenili da nisu rizični, pa su me izvozali vamo tamo i to. Uglavnom to je bio jedan jako zamorni mjesec, dva mog života, jer sam toliko izgubila vremena na pozive. Zivka je ministarstvo, Zivka je Zavod za javno zdravstvo, Zivka je ovu doktoricu, Zivka je onu doktoricu, ova da jedno mišljenje pa promijeni to svoje mišljenje u drugo mišljenje, pa niti ne obrazloži zašto je promijenila mišljenje, da su sad prvo rekla da su rizični pa da nisu rizični. I svaka ustanova, znači, s kojom sam komunicirala, svak me doslovno šuta na drugoga, prebaciva odgovornost za neke stvari na drugoga, totalno su me izvozali, ali ja sam tip koji ne voli baš da ga se voza i ne odustajem tako lako, tako da sam ja još u nekim dopisivanjima i tako to sa nekim ustanovama, čak sam prijavila određeno postupanje i to, tako da to je sve još u tijeku. Kao što sam rekla prije, snimit ću najvjerojatnije jedan video baš samo o tome. Prijavila sam čak i neke pravobraniteljice za dicu, tako da mi sad dobili su nalog da mi šta prije odgovore, znači, na sva moja pitanja. Moja djeca nisu išla u školu jer su dobila potvrdu, ali tih mjesec dana dok nisu išli u školu im se uredno pisalo kao da izostaju, iako su u principu ne pratili online nastavu i onda vas iz škole šalju u ministarstvo, iz ministarstva vas šalju u školi, onda na Zavod za javno zdravstvo, pa vamo pa tamo, uglavnom šutaju sa jedne strane na drugu. Znači, djeca koja su, u biti svi ti izostanci su njima opravdani, to nije upitno, znači prihvaćena je ta potvrda i sve i izostanci su opravdani, ali i dalje se broji da djeca imaju, znači, 100 izostanaka, da opravdanih, ali 100 izostanaka. I sad nastavili se ova situacija sa koronom, mislim što će se nastaviti realno, i svaki njihov izostanak iz škole dalje kad se bude pribraja, moguće je da dođu do te kvote sati za razredni ispit. Zašto bi djeca koja su pratila nastavu, zašto bi djeca koja su
znači ne svojom krivicom, eventualno su kašljali u narednom nekom vremenu ili nešto i to i nisu išli u školu, zašto bi oni išli na razredni ispit toga, tako da uglavnom radi se o tome, bilo je tu još dosta stvari, ali kao što sam rekla, snimit ću u nekom sljedećem videu. Uglavnom, do sad se nikad nisam informirala, niti sam znala u principu ta pravobraniteljica za djecu za šta se sve možete javiti, ali uglavnom, zbog svega ovoga što je bilo, uglavnom sve ti mislite da su neka dječja prava prekršena, da su tako nešto u vezi bilo čega, uvijek se možete javiti pravobraniteljici za djecu i to mi je u ovom slučaju došlo super zato što jednostavno kome god vi pošaljete mail ili nešto, to jest ja kome sam god slala mail u vezi ove situacije sa školom, vi jednostavno nema konkretnog odgovora, kad bih zvala telefonski, dali bi oni odgovor, rekli bi oni, ali neće da pošalju, znači mailom, neće da se to ima napismeno, neće da, onda me škola traži ovo, pa onda me ovaj traži ono, onda ne znam, uglavnom, čini mi se da sam ja trebala rješavati posao od svih njih, znači samo su me šutali vamo tamo i tu sam rekla kraj i obratila sam se pravobraniteljici za djecu i sad oni rješavaju sve te stvari. Eto ga, ako vam nikad bude išta trebalo da znate. I eto ga, to bi bilo to za ovaj video. Dosta sam se ispričala za ovaj put i vidimo se u sljedećem. Ćao!